Yo, namire bok mag Yolngu, numakangama Yolngu Radio News. Yo, dual news update katurong opo. Policeman Zachary Rolfe jadi ngon balakot ngo dual week biling pro maram Yolngu ngunalo Yuendumu 2019. Nga judge tun nga jury jang itu pirkaya nang itu uning Policeman Zachary pak mangal Rome. Policeman Zachary Rolfe ja dia ngon bala pleading ka guilty. Don jang emele ngeka bango goyangan uning bak maram Rome uning rak kungungal kumanje wakany. Una 2019 dunya Policeman Zachary Rolfe marichin Yuendumulil repal Policeman gal ka try manda dap mangal kumanje wakany. Unikan Policeman dunya try dap mangal kumanje na ngi kumanje dar pungal Policeman Zachary Rolfe nan lambarangur sizistun. Dawe jagalakram ngi Policeman Zachary bro mangala nanukal mariang do 3 times na kumanje in bangutira. Tonjang eka court happening eka dawin yurepun ngaitu nama una lale spring court room live TV ngor sam ngayul bingo Yuendumu ngor jal mir kawal to marchi Alice Springs lil na diak yoro dual yul mala bang wal to traveling bili batala rain nguna Yuendumu ngor yang bala ka repun tangang do kayul yang bala maram COVID-19 radio nili community ngor. Na WA dia ngon bala temperature mala ngale urangai. Kaya ko singja do al dangang ulta mala this week. Una ulta but dangang nawa mala ka businesses una town mala Denmark ka Bridgetown. Dangang na 200 firefighters diang bala ka work tun jamaka militir gulman na ulta. Firefighters ping New South Wales ngor ngirebum ga bala help ko. Hingga weather report tinggal karam uni Friday ja ngaitu lurukun rain mak ping tropical areas kuna kun north ngana uni ngaitu do rain ja marchi uni ngaitu help na itu gulmram dual ulta. Na Stuart Highway ja dia ngon bala open na truck kumala wala to traveling between Northern Territory ka South Australia. Bili 2 weeks ago ja tukkar mala do close bili batale rain do flooding. Bili truck mala bang wala kan traveling rally Northern Territory supermarket ja mala bang wala kan mat singatta mala jelingal. Dia ngon bala trucks ka foil drive mala mutiga traveling na kadol dukkar goro. Dia ngon ngito help supermarket na mala ngito gangga marchibulo tangang direngatta mak end of this week jang itu dukkar jamala open na book makon mutigaw doal na pudo badak na keep numala update uni numa jal mir bulo daw badak lagi butur bitur Yolngu Radio go doal 88.9 FM Yo, thank you numalango butur daw tambal Yolngu Radio le.